अहानबदा मरोइबा पाव मणिपुर दा सस्पेंडेड एनिमेशन थमले हाइनरबसु सबचाब ऑर्डर दी थोलक्ट्री सबित पत्र न गवर्नर अजय कुमार बलागा राजबाबल दा अनिरक उनख्रे स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट सिंग लोइसिनबा मतम थाख्रे कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस नते सेंटर न थौसादबदगी थोकपनी हाइना हाने की मिनिस्टर ओइबो बिदा फोंदोरगली सेंटर ना मणिपुर मियामबु सिटना येंगबसी खांगबदा यामना वाई हैबो वाफमसु फोंदोखी पार्लियामेंट के ट्रांसलेशन सर्विस दा मणिपुरी लोल यावरे मणिपुर मेजर एग्रीमेंट दा यानखिबो वाफम सिंह सबसाना थबो ओइना लौखलहनबियो हाइना एमपी लेसेबसना जावबना फोंदोखरे तो खाइबा लेंगा की डिमांड हंदोकते हाइना गिंजाना फोंदोरगले सहित मधु मंगोल नेशनलिज्म के अकनब वाखलोन सेनब लुसिंगबा अमनि हाइना प्रोफेसर लोकेंद्र ना फोंदोखरे अरानबा पाउद मियामना थाजबिगनु हाइना पीके सिंगना फोंदोरगले खुलंगाक पसिंगबु लेंगाकना क्रिमिनल ओइना उफम थोकते हाइना बिमोल अकुइजमना फोंदोखरे कोतु अमदि आईटीएलएफ की वाफम याबा ngamloi हाइना कोकोमीना फोंदोरगले अमदि पांबी सिंदगी महाव अमदि मनम लौथोकनबा मेचिन माइ पाकना पुथोकले पटखिगदरबा पांबी सिंदगी हाई वैल्यू एक्सट्रैक्ट लौथोकतुना सेल ओनथोकपा यारे हाइना सुजाताना फोंदोखरे खुरमजरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग मिडियंग ताबिरिबा अमदि ताबिरिबा सिंबो पुष्परानी लाइश्रमना तरामना उक्सरी मरोइबा पाउसिंग मियाम सनुम पिजरी इम्फाल स्मार्ट सिटी मिशन की मखादा पाइखलिबा प्रोजेक्ट सिंह चीफ सेक्रेटरी सोइबा इम्फाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की चेयरमैन पीके सिंहना हकथेंगना यंगसिनखिबगा लोइनना प्रोजेक्ट सिंह अदु लोइसिनबगी मतम थाख्रे चीफ सेक्रेटरी ना महूट इम्फाल स्मार्ट सिटी PDA, MPIC, BEL, PWD की ऑफिशियल सिंगल लोइनना सटखिबा यंगसिन खोंगसत्ता हौजिक पाइखलिबा प्रोजेक्ट सिंह असि लोइसिननबा अकंगबा मतम थाखिबनी मतम थाख्रबा प्रोजेक्ट सिंह असिगी मनुंगदा सजेन थोंगदगी मिनु थोंग फावबा इम्फाल तुरेल गी नोंपोकता सलिबा लंबी सेमी थबा असि सही असिगी जून कुंथ्रा फावबदा लोइसिनगदबनी कंगला नोंपोक थोंगदगी अनंत सिंह एकाडमी जंक्शन फावबा चलिबा स्ट्रीट फॉर पीपल सेमगी लंबी असि सही असिगी मार्च कुंथ्रा माथोय फावबदा लोइसिनगदबनी हाइबा यावरी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन फम थादोख्रबा मतुंग पुंग हुंबुद्रागा निथोय हेनख्रबा फावबदा नौबा लुसिंगबा अमा खनबा ngamkhidabga लोइनना मणिपुरदा सस्पेंडेड एनिमेशन थमख्रे हाइना वावा लहनरबसु मरी लेनबा सिंगी माइकेदगी पाव असि इबा लोइबा फावबदा ऑर्डर थोलकपदि लेट्री बीजेपी की लोकसभा की एमपी अमसुंग इरांग असिगी ऑब्जर्वर डॉक्टर संबित पत्रना राजबाबल दा सतुना गवर्नर अजय कुमार बलागा अनिरक उनख्रे लोइनना होटल इम्फाल दा तोंगान तोंगान बा एमएलए कयागसु अममम तोइना उनदुना वरी सानखी अहान बोइना डॉक्टर संबित पत्रना अयु पुंग 13 मखाई ताबा मतमदा राजबाबल दा सतुना गवर्नर अजय कुमार बलागा पुंखाई अमरोम उनदुना कुपना वरी सानखी मदुगी मतुंगदा नुथिल पुंग 3 मिनिट निफु सत्पा मतमदगी पुंग 5 मिनिट 15 फावबा डॉक्टर संबित पत्रना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा देवी लोन लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर थौनाउजम बसंत कुमार वाटर रिसोर्स मिनिस्टर अवांगबौ न्यूमाई हैरोक एसीगी एमएलए टीएस राधेश्याम अमसुंग अतै लुसिंग बकयागा लोइनना राजबाबल दलाक्तुना गवर्नर अजय कुमार बलागसु उनखे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफम पांगथोकपगी था 3 की मतम ngarang loikibaga loinana Indian Constitution के आर्टिकल 174/1 की मखादा हाइबा मतम असigi मतुंगदगी लेजिस्लेटिव बॉडी सिंग असि हिंगली हाइना लौबा यात्रे करिगुंबा
अतोप थौसिलमा लौखट पंगमदब तारबदी मणिपुरदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लेरी हाइना लौगदौरिबनी लोइनना स्टेट असिदा प्रेसिडेंट रूल की मखादा लेंगाक सथगदौरिबनी संबित पत्रना बीजेपी की लुसिंग खरगा गवर्नर उनख्रब मतुंगदा मणिपुरदा प्रेसिडेंट रूल नत्रगा सस्पेंडेड एनिमेशन लेरी हाइना काचिन कोया सिनबथुंगना वावा लाउनरखी ओरिबा फिबम असिदा कॉन्स्टिट्यूशन पीबा जना कांगलोनगी मतुंग इना प्रेसिडेंट रूल असी थम्फम थोकलबनी हाइना लवे अदुम ओइनमक राज बबल सेक्रेटरीतगी मणिपुरदा सस्पेंडेड एनिमेशन नत्रगा प्रेसिडेंट रूल थमले हाइबगी चपचाबा ऑर्डर अमा ngarang numidang athengba phawbadadi phangbangam khide haire amarom da hauze imphal da leiriba pawasi makhatana pijari बीजेपी की एमपी डॉक्टर संबित पत्रना तोंगान तोंगान बा एमएलए सिंगा होटल इम्फाल दा उन्नदुना वारी सानख्रे ngaranggi unaki basida forest and environment minister ts biswajit health minister dr sapam ranjan water resource minister awangbo newmai transport minister khasim basum mla singh m ramesor ts radesam s kunjakishor ks ibomjana singba yaukhe loinana NPP की वर्किंग प्रेसिडेंट ओरिबा शेख नूरुल हसन सु होटल इम्फाल लाक्तुना संबित पत्रगा उनखी बीजेपी की लुसिंग बासिगा उनरुरबा मतुंगदा थोकिबा एमएलए सिंगदा पाउमिसिंगदा हंगबा वाहंगी पाखुम मपुंग फाना पिरम खिदे मखोय अयामबना फोंदोखिबा वाफम दे हौजिक लेरिबा पॉलिटिकल की इरांग असि पार्टी के हाई कमान फिरेप लौजरकदबनी वारी सानबदु मपुंग ओइना मणिपुर दे इंगतप फिबम अमा हंजिल हनबा अमसुंग तंगदु लेताब फिबम अमा लाननबा सेंटर न होटनाबियु हाइना तक्सलंबतनी हाइबनतना अतै वाफम अमता फोंदोकलमखिदे हाइरे हौजे स्टेट असिदा चरांगनबा फिबम अमा लैरिबासी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न लुसिंगबा बीजेपी लेंगासिना थौसादबदगी थोहनबनी हाइना CLP लीडर ओ इबोबिना फोंदोक्रे CLP लुसिंगबा ओ इबोबिदा पाउमी खरना हंगबा वाहंगी पाखुमदा महाकना हाई सही कुंथ्रा हेना पॉलिटिक्स ता खोंगदारकपा सिदा थेंगनरकपा एक्सपीरियंस ता गवर्नमेंट होंगदो होंजिन आमदी गवर्नमेंट तुबसी मसागी पार्टी अरुगी मनुंगदा काइनरकपदगी अयामबा थोकपा ngaktani ओरिबा फिबम असे हानना सेंटर की लुसिंगबसिंगना खंगलबनी कॉन्स्टिट्यूशन की कानून की मतुंग इन तंगाई फदबा अमा ओइना गवर्नर अजय कुमार बालाना असेंबली की सोमोन कौख्रे मसीगी मतुंग तारकपदा सेशन फंगदबा नोमा वाटलिंगै ममांगदा चीफ मिनिस्टर नोथोमा बिरेनबु सेंटर न कौसिनकी सेंटर न वारी सानदुना पार्टी मनुगी इरांग ताइसिनगे हारबसु नुमित तरा मंगानी की ममांगदा मांगजौनना कौरंबा याबनी सेंटर की ओइनदी अवांगबा थाकी सोर्स कया लेरिबनी स्टेट असिगी सीएम बु रेजिग्नेशन पिसिलु हाइना एडवाइस तौरक्लिबसी मांगजौनना एडवाइस पिरमलबदी ngasi tholiba wathok asi thoklamdabasu yai lamdam asida leiriba micham miyam pumnama asi center na tel kang oina urabra makhoina yengliba mityeng asi yamna usitaba mali phibam asida phamne hena mathau tade sindokhi bana hena phai khangba yamna wai hanadagi suhongna asigumba hanthana yengba mityeng asi khangba ngamde हौजिक ओरिबा स्टेट सिगी ओरिबा फिबम असि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की वाफम खक नते मसिदो ओपोजिशन पार्टी द लेरिबा एमएलए मंगा खक असिना गवर्नमेंट अमा इंथुबा ngamgdaba नते मसिदी लमदम असिगी मियामबु तौनिंगबता तौरगा लोइरे खनबा सेंटर अमसुंग स्टेट की लुसिंग बसिंगना थोहनबा प्रॉब्लम ने स्टेट असिगे सीएम रिजाइन तौबन नुमितुदा अनौबा लुसिंगबा अमा अदुमा खंदुना सेशन मखाताना सथहनबा याई फिबम सिदा सस्पेंडेड एनिमेशन पावसी मखाताना पिजरी असिसु तौफम थोकते मरमदी मरांग काइना फंगी मथौ तारबदी अहिंग नोंयाइदा फावबा वासप लौबा याई
Congress Party na palingai matamda asigumba thodok kaya ama thokre adumakpu misham miyamda awaba pibadi tawkhide Manipur miyamda ot naigadaba amadi constitutional crisis lehna bahonaduna PR thamjilakpa taragadi lamdam asigi misham miyam khangba yamna wagani PR thamjinduna masing yamlaba siphai miyam thajillaga miyam nam khairaga loide haina torakpa taragadi miyamna waba adu Congress Party ki oinadi yengduna leiba ngamloi Congress Party ki maikidigi appeal tawningbadi apamba leader adumak khanbiu athubu matamda state asida leiriba miyam tangdu leitana lehenanaba honabiu haibasini Kumja lising ani kunga humdoigi me thadagi hogduna thogli beirang asi khwadigi laibak thiba thodokni thogli beirang asi center nu ningthina sem saraga thohanba male Kumja lising ani kulumdoigi me thadagi hogduna thogli beirang asigi hek thangnaba numita state asigi security advisor Kuldeep Singh hapsil lagle masi hapada akaiba leite taseng na harabada thong asi mangjongna sem saraga satharakpani haina lawi Sahi anirom phajilaklaba irang asina maram oiraga state sida micham miyam kaya kham thengna awaba pire mamal yamlaba pusi kaya pikhamna khre nakal animaki miyoi chani humpurom leikhidre masigi mathakta miyoi kuthra hena thiba phangdana leidi irang asina maram oiraga relief camp ta sangjafam lawduna leiriba nakal animaki miyoi kya yen nganu yokpagum lehelle lamdam asigi miyam the center ni yengliba mijeng asi karino hai khangba ngamdre haina su Hanagi Chief Minister O Ibovina Makata Ki Manipur na India da tinba matamda khuyek pinakiba merger agreement tayana ki WAPHAM sing sabjana thabo oina laukhat hanbina na ba Rajya Sabha ki MP Lesemba Sana Jawbana Parliamenta taksinkhre Parliament mifamge zero awar ki matamda WAPHAM asi pukhaladuna MP Sana Jawbana hai Manipur asi apikpa state ama orebasu matam amada sahi lising mga henbagi puwari amadi civilization leijarakpa maning makhatam na palamba laibak ama oirami The Manipur Measure Agreement lising ama chama panifuma panhaiba agreement amagi makhada kumja lising ama chama panifuma pandagi Manipur India gi saruk ama oirakibani Adumakpu hokhiba chahi kyagi mamangda palamliba lengak singna hairiba agreement asi karigumbada ikai khumnabiba natraga khangbiba leitre masina tasengna Manipur miyamgi pungning wakhalda sauna saitheng piri maruoina agreement asigi article 8 Nipan subada yauriba roiba pera asida Manipuri singi socio-economic cultural amadi political status hena wangba thakta pukhatpaga mari leinana yamna mayek sengna yauri haiba article asigi aroiba parada India lengakna Manipuri singbu tongan ba public servicing thabak pinana ba sanaba pawasi makhata na taminase Thaurang sing lokhat kani amade tailam kaya dasu yahonna pungning thogat kani loinana tongan ba makhalgi law sing custom amadi Manipur miyamgi social economic amasung religion sing ngak senduna thamgani haina palli adubu ngasi phawba hairiba agreement asida yauriba warol sing asiga mari leinaba matik saba thaurang sing natraga safeguard sing piduna state asibu ngak senaba matik saba thaurang ama phawba lokhat palaitri Maramasna Manipurgi socio-economic, cultural, amadi political status, hena fagal hanaba matik saba thaurang sing, amadi mathau taba khungthang sing lokhat pinaba, loina na Manipur Measure Agreement, sabsana implement taunana ba house ki khuthangda Manipurgi ningthau, MP Sana Jawbana Union Government ki pungning singsin ki bani. Khulngak paisil inaw essential singi mathakta karigumba makhal amatagi case panduna phaba yaroi amadi mamangda phakhiba sing athubada condition amata yaugdana thadokadabani haina Federation of Indigenous Peoples Democratic Movement phidamna phongdorakli lakliba February 18 dagi haugadoriba SSLC examination gi center February 18 yoroklaba phawba lauthokpa ngamdriba si karigino
examination center asi February 12 phawgi manungda lauthokpiu haina Democratic Students Alliance of Manipur desamna phongdokre Desam gi Secretary General na thadorok pachirol amada hai February 18 dagi pangthokadoriba examination asigi center sing hauzik phawba lauthokpa ngamdana leibasi laibak thibani board haibasi Manipur lengak na semba autonomous body amani masigi maning tamba asibu lengang na khubam nungda paisilaga thamnaba honaribasi achuma khongthang nate examination center lauthokpa haibasi bosemgi normal mathau amani masida lengaki ayaba launa bohanabada matam sangna sanghanbadagi hauzik phawba center lauthoktabani haibasi desamna thijinbada khangba ngamle examination center lauthokpadadi politics ke akhuba mityang sanghangumsi masina maram oiraga education bu politics tawpham oheloi dobani ngasi phawba examination center lauthokta asina exam thagadoriba mahiroi singda langtaknaba kaya pokhalle thengna center lauthokpa asina exam ga mari leinana center singna khusamnarga tawgadoriba thabak tharom kyada hathu handuna asoiba kaya yawraknabagi masaksu oihalle Bosemgi hauzik oriba examination center phawba matam chana lauthokpa ngamdana leiriba asigi matangda Manipur gi Chief Secretary na khanaba mijeng sangbiduna ngasi phawgi manungda center lauthokpiu hairakle Haukiba kumja lising ani kulhumdoi February da thadau inpi Manipur na Tribal Affairs Ministry da kuki gi tribe khudingmak scheduled tribe list tagi lauthokna ba iba cherol pisin kiba leire loinana February 10 da su thadau inpi Manipur amadi thadau gi tongan ba organization ga Manipur gi governor Ajoy Kumar Balaga unaduna Manipur da tholiba irang asigi matang da pistok tawna ba honnabaga loinana kuki tribe asi ST list tagi lauthokpiu haiba memorandum ama pisinkhre haina NDTV da phongle memorandum asida Manipur da tangtu leitaba karamna purakani haina WAPHAM paladuna kuki tribe asi ST list tagi lauthokadabani maramdi mapandagi sangsalakpa illegal immigrant singna Manipur gi apunbagi saktam amadi integrity da singna bata natana nation security da phawba achoba khudong thiba oirakpa yana leiribani Enit kuki tribe haiba uhaisi lising ani ahumgi Congress lengak leiringai da ST list da salhanki bane thadau tribe asidi masagi maromdom yellow fruit oina leiraklabani masagi law culture nat tradition costume amadi race heritage leiribani Any kuki tribe haibasidi lising ani da semlaba matung lising ani ahumda ST list da sankibani ST list any kuki tribe salhan kiba asimak political leader singna lisak sina makoigi maranai kanana ba tawrambani haina memorandum asida palli pau asigi matungina thadau tribe organization na hai Manipur da lairiba yellow fruit singi amadi Manipur bo yumni haiba mioi pumnamak amatoina nungsi sanana leiminasi kanana illegal immigrant no kanana indigenous no haibado khangdok laga sognariba lan asi toktuna tangdu leitana leiminasi haike Thangmaiban sinam laikai da leiba hillside hospital da layeng satharaba matung da laikhidrabi mironbi ngangbam ongbi deblagi misigi matang da sabsaba chumaran Tidokna ba tim ama sembiduna pungkunga marigi manungda fact finding report khangan biu haina Thangmaiban polem laikai mera paibigi executive member Sundari Loitongbam na phongdokre Ngarang khuyathong pukri achoba manak ta leiba Rising Knowledge Club RKC da Thangmaiban polem laikai mera paibi amadi Thangmaiban United Club ki mihusingna pangthokiba paugi mifam amada mahakna hai February 8 gi nuthil pung ahum lom tarakpada hanadagi hauna angangi checkup chatuna lakpa hillside hospital da devla masanunga raktabadagi pukhatki hanadagi yenglakpa Dr. Thangjam Netazini di operation ama changkhibadagi hillside hospital asibu linkaliba Dr. RK Zoimati na devlabu layeng jathaduna hidak langthak khara kaplaba matung yarani haiduna numidawairam discharge tawrakhibani adubu masagi phibam phagalaktabadagi numidangda amu hana hospital da pukhalaki adubu makha taba hidak thabagi mahutta anhaba aduna nungaigadaba mongda layu haiduna thamki nongalamdai pung ahum tarakpada phibam lusilakpadagi atopa hospital da puro haiduna hospital adudagi thadorakibani hairi
Sahi Noriba Laishor Malem Ganbu Sakang the Vamio, Marina Nomina Captain Halan Bamadim Hakalam Nevanupama Chama Buhatna Bahonarambagi Tawongbo, Yaning the Bafungdok Poinarang Morang Kampo, Kewa Bazar, Tongkong da Wakat Mi Pam Satakre. Tinsit Rot, Lambigi Paring, Kamu, Singzil Fawada, Ladybug Club Amadi Mara by Bising the Punduna Satakiba, Wakat Mi Pam Masida, Malem Ganbagi Misigi Matanga, Same Kiba Sigi Kan Betner, Morang Tem, Surkumar Nahai. Nahanung tin pobopta sakang dawa miyoy marina sa taram liba tawong asinamaram oiraga purup asigidamak miyam na angamba mateng pangbagi o natay na bada ikoy masel doon silagtuna mi hatpagi tabag sa tarak liba si taseng na ikoy giyag na ba pao asi makata na tamin asi. Kanano haiba khangdabagi phibam ama lagle leiba kiluraba tanza sida hauji I masal da onsinduna miyoy amagi punsibu karisu leitana khanduna hekta hatpagi thawng asi akan mamong da kandem tawi maram asina je sina tinsit road ta leiba club amadi maira pai bisingna mihat asigi matang da sabsaba phireb ama lauduna mihat asita senari basing pungkunga marigi manungda fadrabadi asiba haksang lauroi haiba wafam phongtokhe. Amarom the social media platform Kiada Taudo Asi Mi Ona Kibani Hana Mio Karna, Sandor Libasi Yamna Laibak Tibani, Post Asina, Barel Urapa, Maram Nalekai, Amadi Miam the Hena Samam Naba, Poghale, Maramaduna Mi Ona Banihana Post Taga Libasingna Tubada, Sabsaba Clarification Ama PBU Mi Ona Banihari Badu Kari Karamba Source Tagi, Hari Bano Haiba WAHONG Su Hanki. Manipur dagi tokhai balengak amasung legislative power leiba union territory ama demand tawduna Manipur thugaina basiliba kukizo mar MLA tarana makhoi gi makhata ba firep launa bagi damak seol asigi manungda mifam ama pangthoktuna khanagadori Chief Minister Biren pham thadok taba kuki singi tokhai balengak ki demand handok pa leite kukizo council gi wangang loi ginja Bolwan Zong na media sing the Pongdok Kiba Chief Minister Biren Pham Thadok Panatraga Thadok Tabi WAPHAM Thoidok Te Haiba WAPHAM Phongdorake. Nationalism ki akan bawa khalon sen balamdam asigi lusing basingi marakta Samurai Latpam Madhu Mangol Sarma Sahit Madhu Mangol su amani haina Manipur University ki Vice Chancellor Professor Naurem Lokendra Singh na Phongdokre. Parliament ki translation service ta Manipuri lol yauna anoba lol taruk hapsile haina Lok Sabha ki Speaker Om Birla na Parliament talak thokre. Hana lon tarada translation service ta yahon kraba matung da nauna translation service ta yahon kraba lol taruk Manipuri Boro Maithini Urdu amasung Sanskrit ni. House to WAPHAM asi lauthola duna Lok Sabha ki Speaker Om Birla na hai Parliament ki translation service asi hana lol tarada pahalambani madugi lol sing asi Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Uriya, Punjabi, Tamil amasung Telugu ne haiba lol sing asi Hindi lon amasung English lol gi mathaktani. Housing nauna amuk Manipuri, Boro, Dogri, Maithili, Urdu amasung Sanskrit lon asina nauna hapsile lol sing asi yaroga tongan balol taraga taruk asiga mari lenana human resourcing leirabani na house ta haiba lol asida kudakta translation tauna bagi khongthang athuba matamda hawdo hannanaba honari hainasu phongdoraki lamdam asida ingtapa masung nuksi chana bagi khongthangda akaiba thongadaba amasung kanadabada miyam mi paiba pohan bayaba aseng bakhangdaba tonga natraga aranba pausingda miyamna thajabiganu haina Manipur lenga ki Chief Secretary PK Singna phongdorakli
प्रेस थादोरक चेरोल हौजिकी मतमदा तोंगान तोंगानबा चैनल सिंगी खुथांगदा अरानबा पाव कया लेप्तना संदोरकली लोइनना मसिना मियामदा सममनबा मसुंग तंगदो लेतादा फिबम अमा पोहननबा मरम ओइहले हाइनासु फोंदोरखी मियामगी पुंसी अमदि लंथुम ngaknaba थौलखिबा विलेज वॉलंटियर खुलngakpa सिंगिदमक लेंगाना पॉलिसी सेनफम थोई मखोइबो क्रिमिनल ओइना उफम थोकते खुलngakpaga इरांगी खुदोंसाबा लौनबा थौलकपा एलिमेंट सिंगगी मरक्ता लेरिबा खेनबा सि खंगमिनबा मथौ ताई हाइना इनन मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोकसभा एमपी अंगोमचा बिमोल अकोइजमना फोंदोखरे द प्रिंट लौबा इंटरव्यू अमदा एमपी बिमोल हाई मणिपुर थोलिबा इरांग सिदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सूद लेरिबा खुलाई पाइबसिंग ग्राउंड रूल थुगाइदुना यावसिनबगी ममी तारकलिबासी मियामना खंगलबा ngakतनी था कुनमाथोई सुजिलकलबा मणिपुर की इरांग असि लाक्सिननबा लमदम असि सिंगतम अनिमक्ता लॉ एंड ऑर्डर की सब मानब थबक थौरम पाइखतफम थोई मसिगी ओना तैनबदा मफम खरदा सेक्शन थौरांग लोखलगा मफम खरदना कोमथोकलबदी मियामना अथॉरिटी दा थाजबा मांगलकनबगी मसाक ओइरकनी हाइके मणिपुर दा थोलिबा इरांग असिदा मसांगक थोक्सननबा मदी मियांगी पुंसी कनबा थौलकिबा विलेज वॉलंटियर खुलngakpaसिंग असि मिचम ngakतनी मखोइगिदमक तोंगानबा पॉलिसी अमा सेमदुना लेंगांगना मिडियांग संफम थोई हाइना हंजिन हंजिन लाउदुना लागली खुलngakpaसिंग असि क्रिमिनल ओइना ट्रीट तौदुना मखोइ बुलाना उफम थोकते हाइना सु मखा ताखी नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री दा रिसर्च तौरकपा वांखै खुनौदगी ख्वाइरकपम सुजाता एफ्रेस हाइना मिंथोनबा मेचिन अमगी मतेंगदगी पांबी मखल कयादगी महाव अमदी मनम माइपाकना लौथोक्तुना मखल मखा क्यागी पोथोक पुथोकनबा होनरी मसिना पत्तुना मांखिगदौरबा पांबीसिंगदगी हाई वैल्यू एक्सट्रैक्सिंग लौथोक्तुना सेल ओंथोकपदा mateंग पांगहल्ले वांखैराकपम सुजाता मणिपुर यूनिवर्सिटी दा नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री दा PhD लोरबा मतुंग IBSD इम्फाल दा पोस्ट डॉक्टरेट तौरखी तुंगदा NIT मणिपुर दा कॉन्ट्रैक्ट ओइना असिस्टेंट प्रोफेसर ओइरमलबा मतुंग ngasiदी एंटरप्रेन्योर अमा ओइना प्रोजेक्ट असिदा माइ ओनसिदुना लेरी हौकिबा सही लिसिंग अनि कुलुमदोगी मार्च तगी हौदुना सेमगलखिबा मेचिन असिगी mateंगना हौजिक फावबदा याइंगंग मोरोक कुम चाहाउना सिंगबा पोलम कयादगी महाव अमदी मनम लौथोक्तुना मदुना तोंगान तोंगान बा पोथोक या पोथोक्तुना मणिपुरदा मपानगी कैथल सिंगदा योंदुना लमदम सिगी सेमिलोन चाउना mateंग पांगबा ngamgadoribani मेचिन असिगी मतांगदा W सुजाताना फोंदोरकपदा फ्लेवर अमदी फ्रेग्रेंस एक्सट्रैक्ट तौबा मेचिन असि महांगना NIT दा असिस्टेंट प्रोफेसर ओइना थौ पुरिंगे मतमदगी सेमगतपा हौरखिबनी ngalingay matamdagi manipurda phangliba medicinal plant singi maramda thijin humjin bagi thabakta yamnamak khoidaraga lakpana ngasigi sujata abstracts haina mingthonba mechin asi mahangna puthoktuna thaba oina onthokpa ngamlakpani haiki Committee on Tribal Unity Kotu amadi Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF na thadorok pacherol amada politician gi oiba maram sing ngaihak ki hongto hongjin tawduna separate administration taliba amadi phangbasina pandamni haibagi mami chauna taripasi Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi gi maikidagi akanba maungda yaningdaba phungdokre Kokomi gi IPR subcommittee gi convener Laikram Jayantana Thadorok Pacherol Amada Hai Kotu Amadi ITLF na Makhal Makha Kyagi Politician gi Maramda Hongdo Hongjin Tawduna Makhoi gi Phurup Singbo Aran Balambida Lamjing Batanatana Awaba Kayasu Nanghalle Manipur gi Aifanabagi Damak Chief Minister Power resign Tawre Khangnaraba Matam Sida Kotu na Tongan Balambi Ama Amuk Puthoktuna Makhoi gi separate administration gi Khongjang Satharak Pasi Akan Bamongda Yaningde Haidi
India lenga ki Electronics and Information Technology Ministry ki Information Secretary Security Education and Awareness ISEA project ki makhada laibak sin bathungna pangthok pagum ngarang state asigi tongan tongan ba district singda Safer Internet Day ki thoram pangthok na kre loina na niyom sumna internet sizna bana kanaba kaya phangrabasu achum aran thidana niyom gi wangmada sizna rabadi maduna kunai gi mangnana bagi masak oi hainasu phongdok na ki Technopal District Administration na National Informatic Center NIC Technopal District Unit ka khosamna duna Safer Internet Day haibasida district level awareness workshop amangarang masi subdivision gi manungsan ba Khangsing Community Hall da pangthokibane Together for a Better Internet haiba theme da pangthokhiba workshop asigi maru iba mijeng di internet niyom sumna sisinna bagi matang ta local citizen amasung official singda khanghan bane Thauram aside SP Technopal Rahul Gupta IPS na thoiba mithung STO machi Nasmul Huda Khan MCS na Thauram mapu aduga Deputy Conservator of Forest Technopal Mahamuda Begum amasung CMO Technopal na ikai khumnaba mithung sing oiki District level officer sing CSO sing su workshop asida saru yaki Manipur State Power Distribution Company Limited ke official amasung staff sing na mailana siznaba amasung tax thi dabagi mayukta lepta sa tharakpa drive tangrang tongan mafam dagi miyoy kuntaruk phagat kre aduga consumer yangkhai gani thoigi mai ka kre Monsang community na Crystal Lining Satpa Sahi Chama Surakpagi Thoram Pangthok Pagaloinana National Council of Baptist Churches of India NCBCI gi General Secretary Rev Samrej Nayak na Ningsing Yumbi ki Maikum Hagdokre Housing makha tarakpada mapan yuiba pausing pijari America ki President Donald Trump na Hamas na karigumba thang jinumit ke numi yung ba pung tarani thoi phawbi manungda Israel gi lan phapum namak thadora kadabani haina pirakiba warning adugi pakhum piraduna Hamas na Trump na ningsinggadabadi ceasefire gi anakiba wafam dalan pha khara thadokna bada yanakibani masida mahakna yalaklabadi nakal anigi marakta lan amuk thoklakpa yai haina phongdorakre Mamang sahida Bangladesh ta irang sauna thokpudagi Sheikh Hasina gi lengak tu khibasida US na sel sauna thadaki haibagi signaba leire haina International Republican Institute gi lik oirakhiba report amadagi khangba ngamna khre haina phongdorakli Bangladesh sahi mari gi mamangdagi Hasina gi lengak thugainaba plan jatpa hokhi haina su phongdokli South Sudan Malem gi tamthiba madi corruption khwadigi hena tawba leibak oide haina Transparency International na Corruption Perception Index CPI gi lising ani kunmari gi report amada phongdorakli UK gi Prime Minister Keir Starmer na ahanboy na public HIV test tawbagi thabak haudokre hani UK gi PM office tagi thadorokpa cherol amada phongdorakli February 13 13 fawba sathagadaba Toyota Kirloskar Motor TKM gi India Energy Week lising ani kun mga Delhi da haudokre America gi President Donald Trump na China gi President Donald Trump ka phone da wari sanaraba matung China leibak ka America ga yamna afaba mari leinari haina Trump na phongdokre Central America gi manung sana leiba Gautemla hariba leiba sida bus ki yamna laibak thiba accident amada yamdrabada miyoi yangkhaiga mathoirom sikre Siri basing asigi manung da nupa kuntha taru amadi nupi 15 rom yawi haidi America gi President Donald Trump na Greenland
लेरगनी हाइना फोंदोरखिबदुगी चपचाबा पाकुम पिरकपोइना डेनमार्क की मियामना अमेरिका की ख्वाइदगी अचौबा सेमिलोन की मफम अमा ओइरिबा कैलिफोर्निया ओइना लेरगनी हाइना सेल खाइनाबा हौदुना पाक्सना कैंपेन चथाबा हौख्रे अमेरिका ना मखोइगी न्यूक्लियर सबमरीन साउथ कोरिया की बुसान पोर्ट फाउबा यहलखिबदु उबदगे मदुगी चपचाबा एक्शन लौखटकनी हाइना नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर किम जोंग उन्ना अमेरिका दा वार्निंग तौख्रे नहा ओरिबा मालेम की सकनारबा मेटा की सीईओ अमदी सोशल मीडिया फेसबुक की फाउंडर मार्क जुकरबर्ग पाकिस्तान की मियामना थौरी यादुना हाटगदबने हाइबगी डिमांड पाक्सना तौरख्रे अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना लेबासिदा लोन थुमना संगसिंदुना लेरंबा अतोपा लेबाकसिंगी मियोई तांथोरकलिबासिगी मतौ तमनदुना ब्रिटेनदगिसु लोन थुमना लेबासिदा लेसिलंबा मियोसिंग तांथोपगी थबक पाइखटपा हौरख्रे हाई पाकिस्तान बांग्लादेश अमदि चाइना पुसिलकपना इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की स्टेटसिंग अमुक हेना अवाबा तारकपा याबगी फिवमदा लेरे हाइना एक्सपर्टसिंगना फोंदोख्रे कोंगोदा होखिबा सही खरा सिदा कनबा मौंदा लान सोकनरिबा सिगी मनुंग सन्ना कोंगो की लानमिसिंग लोगी वांगबदा मी हात पामबदी नुपी ओइबी कियागी काइखुमनबा मांगहन बिखिबगे थबक तौई हाइबगी मरालदा कोंगो की लानमी मरिफुगा मरी रोंगी मथक्ता केस थांगतुना थिगतपा हौख्रे हाइरी कोंगोदा खुलाई पाइबा लुप अमना यामना तमथिबा मौंगदा मयुम मकई लेत्रबा लांजेनदुना हिंगलिबा मिचम यांखैगा मंगारोम नोमैना कापतुना हाटख्रे हमासना इजराइल की लानफा पुमनमक यानखिबगी मतुंगिना थांग नुमित फावी मनुंगदा थादोरक्तबदी गजा नरक ओलहल्लगनी हाइना डोनाल्ड ट्रम्पना वार्निंग तौख्रे इंडिया की मरुप अमा ओरिबा मुस्लिम लेबाक मिस्राना चाइनादगी फाइटर जेट जे-10 की 10C लेख्रे हाइना रिपोर्ट अमदा फोंदोख्रे नॉर्थ अफगानिस्तान दा सुसाइड बॉम्बर अमना पोखाई हलकी बबोम की लांग थूरदुना तालिबान लानमी कुंथारोम खुदक लेखिद्रे अनिसुबा वर्ल्ड वार की मतम दा सिजनबा पोखाइद्रिबा बॉम चामगा हुमुद्रा मंगारोम इंग्लैंड की आंगांसिंगी सानाबुंग अमगी लेपाक मनुंगदा फुमदुना लेरंबा थेंगनख्रे हाइरे यूएस ता आइन यादबा इंडियन इमिग्रेंट चामेहना ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तांथोखिबगी सुमनगी नुमित खरनिगी मतुंग यूएस ता चटकदौरिबा महाकी खोंगचट की मतंग दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा समाजवादी पार्टी एसपी चीफ अखिलेश यादव ना नासेब ओइना सही थांबगी वाफम फोंदोख्रे पेरिस ता आई समिट जावबा लाकपा मालेम की लुसिंगबसिंगी दमक सिनखिबा चाकलेन की नाकंदा नोमगी ममांग दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ngahak wari sanakhiba यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का हेक थंगनना ngarang phamkhre महाकुंभगी दमक लाई खुरुंबा लाकपसिंगना प्रयागराज दा मखाताना लाकनखिबना रिपोर्ट खरगी मतुंग इना किलोमीटर 3 लोम सांगना अचौबा ट्रैफिक जाम सिंगी वाथोक अदु निंगथौकाबगी नुमियुंगबा मतुंगदा पार्लियामेंट पुखतख्रे उत्तर प्रदेश ता अमसुंग सेंटर ना लेंगा की शक्ति पाइरिबा बीजेपी दा मराल सिरदुना समाजवादी पार्टी लुसिंगबा अखिलेश यादव ना डबल इंजन गवर्नमेंट ता मफम मरांग खंगदबा ट्रैफिक की सरंग नबा दुमक सैख्रे अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ना DRDO गा खुसमनरगा मफम असिदा पांगथोलिबा एरो इंडिया दा ngarang इंडिया की व्हीकल माउंटेन काउंटर ड्रोन सिस्टम माइकुम हांगदोख्रे हाइरी महाकुंभदगी हलखिबा आंध्र प्रदेश के पिलग्रिम सिंगना तोंगलकपा मिनी बस अमा मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का ngarang ट्रक अमगा थेंगाइनबदा पिलग्रिम तरेत सिख्रे अमसुंग अनि सोख्रे हाइना पुलिस ऑफिसर सिंगना फोंदोरगले मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ना लेबाबोक पनुमिता था असिना कोना स्टेट की कोनुंगदा पांगथोकदोइबा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025 अदु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौदोकनी अमसुंग लोइसिनबगी थरोमदा यूनियन होम मिनिस्टर ना सरुक यागनी हाइना फोंदोख्रे कन्विक्शन पीरबा मियोय अमा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तगी अथिंगबा थमलबदी कन्विक्टेड
criminal amana mahaki serak matam adu loiraba sahi taruki matungda mikhal contest tauba amasung lawmaker ama oirakpa yahanba representation of the People's Act ta yauriba provision sing adugi wakhalon adu karino haina ningthokaba numita Supreme Court na hangkhre Housing makha tarakpada sanabagi pau taminase Uttarakhand Yumboidun Sathariba Kuntraripa Suba Nation Games ki leba hukpadumita pangthok penupigi 800 meter da Delhi gi Chandana na Anauba personal base ka loinana games ki anauba record thamduna gold medal laukre Meghalaya gi Chief Minister Conrad K Sangmana Kuntrama Pansuba Nation Games yumbu oinabagi pisilaki basithi adu Indian Olympic Association IOA na confirm tawkhre hairi Meghalaya gi konung Silong da leiba Jawaharlal Nehru Stadium na March FIFA International window da Indian senior men's national team gi match ani yumbu oiragani hairi Gujarat ki Baidehi Chaudhary na Maharashtra gi Vaishnavi Atkarbu stek seta maithibu piduna Uttarakhand na yumbu oiraga Sathariba Nation Games ki tennis da women singles gold medal laukre masna National Games da phangba mahaki anisuba gold medal oiri India ki Mukund Shashi Kumar na France ki Sasa Guimat Wayen Bakpu ahanba round da maithiba piramlaga Delhi Open 2025 tennis tournament ki anisuba round sangkhre FA Cup ki manga suba round gi draw lauthokhibaga loinana holder Manchester United na Fulham ga lamba taunaragani aduga Manchester City na Plymouth ga sanagani Messing asi March amada thangjada sanagani Youth Star Committee Hilgat na sinduna jiribamgi mahi khulenda leiba sports complex ta team mapana saruk yaduna nahandagi hoduna satharakiba ahan bathingbai jam atoyaima Memorial Open 6-a-side football tournament ki ngarang sanaki balik messing the SRCK amasung Black Gang Kamaranga goal ani da draw oikre aduga United Brothers na YLC Dibong Khunaubu Pansil manga amada maithiba pikre Sadur Thakur na laukiba wicket mapan gi mateng na Ranji Trophy gi quarter final match da Mumbai na Haryana bu run chamaga yangkhaini thoi da maithiba piduna semi final sangduna Vidarbha ga lamba taunaragani Atopa advancing the medal kya nanthokibagumna judo amasung mountain biking dasu sabmanaba laibak oiri ngarang games asigi tara mangani subanumita judo ka irengbam kalpana kg humphum doi amasung ningthozam sital kg mabudana bronze amamam phangkhre fencing da nupagi saber individual amasung nupigi ipi individual medal amata lawba ngamkhidre Hausi Fabada Manipur gold Tarahumdoi silver Tarahumdoi bronze Tara Mapan Puna medal nifuga mga lauduna Mapan subada lady. T-Fit Manipur amasung UFC Gym Imphal na sinduna Mars Tara mga amasung Tara Tarukta Koirengai Hiyai Circuit ta ni suba Strongman Manipur 2025 competition pangthok lagani hai. MNCA Women's Under 15 one-day trophy lising ani kunmari kunmunga ngarang thau ground thangmai banda sanaki bida PCC mayai koibina PTRC pasoi bu wicket tarada maithiba pikre Langtaban public ground sathariba T20 Manipur veteran cricket tournament lising ani kunmunga ngarang ahan background sanaki ba cyclone thangmai bana YCC wangkhai bu wicket mapanda maithiba pikre
MNCA Boys Under 14 Trophy lising ani kunmari kunmanga gi ngarang SEDOC Ground Kongba Dobi Lampak ta sanakibada Singamba Ilangbam Ran cham ni fumari amasung wicket mari gi all round performance ta Axdo Khangabok na WYC Thobal Wangkembo ran chahumga humfuni panda mighty bapi kre Amadi Manipur gi makok thongba cricket club competition elite tournament lisingani kunmari kunmanga da traw sumai pangna campaign sa thari bagaloinana makhoi gi captain Priyojit Kangabam gi out oidaba ran cham usumna nipan amasung wicket ahumna Kwa Kaithal da yumbu oiba club asi game manga thangnana mai pakpada mateng pangkre loisilakpada maroiba pau amuhana Manipur da suspended animation thamle hainaraba susabsaba order di thoktre Samit Patrana Governor Ajay Kumar Balaga Ras Babal da anirak suna kre Constitutional crisis na te center na thosada badagi thokpani center na Manipur miyambu sitana yengba sikhang bada yamna wai haina hanagi chief minister oibo bina phongdokre Smart city gi project sing loisinaba matam thakre haire Manipur major agreement ta yana khibo WAPHAM sing sabsana thabo oina local hanbiu haina MP lesemba sana jawbana phongdokre to khaiba laingat ki demand handok te haina ginjana phongdorakle Parliament ki translation service ta Manipuri lol yaure Malem nganba mihat janing taba phongdokre Said Madhumangol nationalism gi akan bawa khalon senba lusingba mane haina professor Lokendra na phongdorakle Aranba pawda miyam na thajabigan haina PK singna phongdokre Khulngak pasing bulengang na criminal oina ufam thokte haina MP Bimol Akoijam na phongdorakle Kotu amadi IT alep ki WAPHAM yaba ngamloi haina kokomina haikre Amadi pambi sindagi mahau amadi manam lokthong naba mechin mai pangna puthokle Patki gadoraba pambi sindagi high value extract lokthok tuna sell on thokpa yare haina sujatana phongdorakle Bijariba pausing asigaloina na haujiki dinungti gi phongriba pause sindagi lokthok saba maroiba pausing miyamda pisaba loisinjari Wakha tarakpada matamatang gi WAPHAM amadi RASHI PHAL gi thoram Ayam pun namu tamina se. Tharo masih ki mau ina naten bebre amatang losari. Caesar Hospital gi nuairaba paujel matang bijari. Caesar free morning and evening OPD consultation. Miam the affordable healthcare quality phanghanana bagi pandamda ayuk pung 9 digina ayuk ki pung 13 amasung nungthil pung amadagina pung 3 phawa tongan ba specialty tarani thoigi free OPD consultation haukiba December gi tang 13 English singani kunmari dagi haujare. Aku pamarol Caesar Hospital langol dagi khangbiba yangani. Sumna tangi registration fee lupa kun khaktani. Morning OPD ayuk pung 9 digina 13 phawa gi manungda general medicine General Surgery, Pediatrics, ENT, matakta panjariba singa sina ningthokabadagi thangja phawbagi kudongchaba leijai loinana PMR gina lebapopa amadi saulsen orthopedics gi oina Monday to Saturday dermatology OBS and gynae loinana psychiatry hariba singa si ningthokabadagi thangja phawba leijai loinana medicine gina yumja kisa numitta leijai amadi akhanaba oina Caesar Hospital da ningthokabadagi thangja ayuki pung 9 dagi pung 3 phawda ophthalmology OPD leijari masi kaktana tana evening OPD gi pung amadagi pung 3 phawbagi oina General Medicine, General Surgery, Pediatrics, ENT, Plastic Surgery, Orthopedics, Dermatology, OBS loinana gynae, amadi Psychiatry, loinana Medicine. Hariba sinasi khudongchaba kaya marum pijari. Loinana Laboratory Investigation amadi bed charges kidamakta 20% ki khudongchaba su pijari. Radiology amadi Imaging, loinana Procedure amadi Medicine ki 10% discount pijari. Loinana call tauduna khambiu 90079 00794 loinana 9611 609611 Caesar Hospital and Research Institute Private Limited. First NABS Accredited Medical College Hospital, Health Village Langol, Imphal West.
Spice Hotel and Resort Wangjing Bazar da laiba hotel asigi pujari cook ama pamjai fast food semba haiba oigadabani thagi tolopna lising tara manga dagina kun fawbuda pizagani interest laiba miyoi singna laklaba ब्रेक की मतुंगदा अमुक हना मयामबो तराम नोक्सरी अहानबदा मतमतंगी वाफम थमजरी ngasiगी मतमतंगी वाफम दा लौखचरी एनिमेटेड सस्पेंशन ला मुथत कदौरीब्रा मियामबो अमंबा मरक्ता लंगसिंदुना थंबदी अचुंबा नते मणिपुर दा लेंगाक पाइरिबा बीजेपी गी लेंगाक मनुंगदा लेरिबा एमएलए सिंगी लुसिंगबा सिंदोकपगी इरांग असि ओंथोकपा फिबम अमदा लाख्रे लेंगाक पाइमिनरिबा एमएलए सिंगी मरक्ता चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेनबो यानिंगबा कांगबु अमा अमसुंग यानिंगदबा कांगबु अमा अनि थोंगना खाइदोकलगा तोंगान तोंगानबा लालोंग कया सथरकपा मतम फनदी कुदकलबनी लेंगाक मनुंगदा अदुगुंबा लेते हाइना कयारक नकल अनि की माइकीदगी मियामदा सेंगदोकना मनुंगदा थरुमगी लान अदुमक सथदुना लाखिबनी का हेना मथी फोंगदना लेंगाक मनुंगी लान असि लेपतना सथदुना लाखिबनी मरक मरकता पेंदबना हेलक्तुना मिनिस्टर एमएलए सिंगना मियामदा वांगांगबा अमसुंग सोशल मीडिया पोस्ट सिंगदा मखोइगी लुसिंगबा सिंगी मथक्ता लेरिबा पेंदबा सिंग फोंगदोकनबा यावरक्तबा नते अदुबो लेंगाक मनुंगदा अदुगुंबा लेब्रा हंगलुरगा हेक्तमक लेति हाइना लेखथोकलगा चटखिबना कोंगाइनी अदुबो लान असि सेंटरगी लुसिंगबा सिंगनसु हानादी थवा सानदना खोंग्राइ निकलगा कुमहै येंगलगा लेरंबनी अदुबो लेंगाक मनुंगी लेक्रक असि असुम लाउथोरकपगा मपा चानना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर की ट्राइब्यूनल दा सथरकपा डिस्क्वालिफिकेशन केस तरामाथोगी जजमेंट स्पीकर ने रिजर्व तौखिबगा मपा सानखी अमरोमदा तरानिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरे सुबा मिफम असि सुंसोय सोयदना फमदबा यादबा तंजा लाकपदा ओपोजिशन कांग्रेस की माइकीदगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मथक्ता थाजदबगी मोशन पुखनबा लालोंग सक्सलकपा हौरखिबनी अदुबो सुमनतगी मेंबर मंगा खक लैबा ओपोजिशन पार्टी ना मखौ पोंगना लेंगा की लुसिंगबगी मथक्ता थाजदबगी मोशन पुखनबा थौना फना सेम सारखिबा सिगी वाहनथोक असि तराइना लौनखिदे असेंबली मिफम पांगथोकतिङैगी ममांगदा ओपोजिशन कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट कैसा मेघचंद्रना सोशल मीडिया की खुथांगदा मखौ पोंगना कांग्रेस की ब्रह्मस मिसालना डबल इंजिन नामा अमांग अता थोहलगनी हाइना थागलकपदा मियामना ngakpa फाउनखिबनी ओइरिबा फिबम मसिदसि मिनिस्टर बु होम मिनिस्टरना न्यू दिल्ली दा कौदुना उनरुरबा मतुंग हेक इम्फाल यौरकपगा गवर्नर अजय कुमार बालागा उनदुना महाक अमसुंग महाकी कैबिनेट मिनिस्टर सिंह अमदी एमएलए सिंगा लोइनना फम थादोकपगी चेरोल पिसिनखि मखा ताबा अतोप थौरांग अमा लाक्तिबा फावबा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ओइना लेनबा खंगहनखिबसु लेखि मरग असिदा हौजिक फावबगी ओइना बीजेपी के अनोबा लेजिस्लेचर लुसिंगबा खनबगी वाफम लेट्री मरग असिदा कॉन्स्टिट्यूशन की कांगलोन मतुंग इना पार्लियामेंट नत्रगा असेंबली की मिफम असि चही अमना यामदरबदा मिफम अनिरक फमदबा यादे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की ओइना नैनबा तारबसु ममागी सहिदा पांगथोखिबा तरानिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरुक सुबा मिफम अदु कुमजा लिसिंग अनि कुनमरी की ऑगस्ट तरानिथोयदा लुसिनखिबनी नुमित अदुदगी पारबदी था तरुक असि चटलिबा फेब्रुवारी 18 नुमित सुरे मसिदगी हेंदोखबा फावबदा लेंगाक लिंगदुना असेंबली की मिफम गौबा ngamdaba तारबदी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लैरे हाइना लौरगदबनी मरम असना हौजिक मणिपुर की ओइरिबा फिबम असिदा सेंटरना प्रेसिडेंट रूल थमजिंदुना लेंगा असि एनिमेटेड सस्पेंशन थमलगा था तरुक हिंगलगा थंबा अमा नत्रगा लेंगा असि मपुंग फाना मुथलगा नौना मिखल
ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯊꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯨꯡꯃꯨꯠ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯆꯠꯊꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯝꯕ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ngasi si ai faraba fairen gi thanel numit purnima lisingani kunmanga february gi tarik tara ni thoi himjagasa numit ni ngasi gi rasi fol me ampone minasi rasi fol ibiri ba oja ipo pisak ning thauza ewadi extend permis pauna bazar imphal ahan bada mes rasi wakhal muna khalaga thoram pangthokna ba hona jagani ingna tapthana hona ba phagani kalakpa yamnagani pot leiba yagani imungda santi leiragani pakhang leisabi singi oina low townagani mahiro singi oina hotnaningani bris rasi asauba khananing baloinaragani sel pithok pisinda haisinglagani gari tapna thogani sagai na yengthigani lamchatpa haisingani pakhang leisabi singi oina muknagani mahiro singi oina wakhal sangloi Mithun Rasi Chaukhatpa Aruba Pangthokpa Marup Mapham Pak Sauba Aigi Mi Masing Hengatpa Lusing Basing da Chanbiba Mingsat Hengatpa Numitni Pakhang Leisabi Singi Oina Nungsinagani Mahiroi Singi Oina Loksing Hengatlagani Karkat Thabakta Afaba Aigi Mi Marup Mapham Pak Chaukhatpa Mamal Yamba Pot Leiba Yaba Numitni Athapa Chatpa Mi Loinaba Sukanagani Ingna Leiragani Pakhang leisabi singi oina wakhal chanagani mahiroi singi oina bodi chaukhatlagani Singha rasi haksang wakhal phagatpa thabak pangthokpa maruptagi mateng phangba mamal yamba pot leiba yaba mingsat hengatpa numitni pakhang leisabi singi oina mot chanagani mahiroi singi oina hotnaningani Kaina rasi haisingna seksina hotnajagani asauba waroba thadokpa phagani pot masa masa leiba yagani sangjarakpa kankhatluganu pakhang leisabi singi oina low townagani mahiroi singi oina charangnagani Tula rasi hona zaman kanaba phangani pangthokningba khara pangthoklagani sel pithok pisinda haisingani lamchatpa arapa chatpadi kanagani pakhang leisabi singi oina mot managani mahiroi singi oina budi saukhatgani Brisik Kudong Saba Tengnaba Aruba Khara Pangthokpa Marup Mapham Pak Sauba Mingsat Hengatpa Sangyeng Nabada Mai Pakpa Piragani Pakhang Leisabi Singi Oina Nungsinagani Mahiroi Singi Oina Hotnaningani Danu Rasi Chaukhatpa Phagatpa Kuinadagi Khanjarakpa Pangthokpa Maruptagi Kanaba Phangba Sakhangbiba Yamba Imungda Santi Leiba Numitni Pakhang Leisabi Singi Oina Wakhal Managani Mahiroi Singi Oina Loksing Hengatlagani Makar Asawbana Afaba Oigadabani Sokanba Sel Phangba Chatpa Manaba Kalakpa Hengatpa Numitni Gari Tapna Thogani Pakhang Leisabi Singi Oina Muknagani Mahiroi Singi Oina Wakhal Charangnagani Kumbarasi Thauram Aruba Pangthokpa Maruptagi Mateng Phangba Pot Leiba Yaba Mingsat Hengatpa Lusingba Thausinba Oiba Numitni Santi Lei Pakhang leisabi singi oina nungsinagani mahiroi singi oina hotnaningani Aroibada minarasi chaukhatpa phagatpa ithak thongba singna chanbiba mateng pibiba hengatpa lamchatpa kanaba phangba numitni ingna sikna leiragani pakhang leisabi singi oina amata oiragani mahiroi singi oina loksing hengatlagani
masini ngasigi rashifal mayam pumnamakpu hana hana thagasari tongan ba platform singda thauram midyang tabiri basing mathangi next page tamu isai puduna laksage hojikidi mayam pumnamakpu pusparani laishom namu kahana khurumjare